Audio Jungle. Mawuthi uyabheka isithunywa ngeke sifane nento esingathi iyidlozi mhlambe usithunywa uma ungafika nje ufike sikutshena ngosuku olulodwa sibhoboka sikutshena ngoinsuku ezintathu sibhoboka sikutshena uyazi ukuthi kunenkulumo yesibonakaliso noma inkulumo kamoya ethi wena uyothwasa emanzini uyohlala inyanga yonke emanzini uyohlala u7 days bese behamba beyokhipha ngani ngembuzi emhlophe uyayizwa leyo nkulumo uyayizwa ukuthi sengemfuleni phela mina after that uyokwenzani emanzini uyasho nje ukuthi athi nje afike nje umuntu ebusukulela athi kuyofika isikhathi uyothwasa emanzini noma kuyofika isikhathi uhambe emanzini mawufika emanzini uyohlala u7 days emanzini noma uyohlala inyanga yonke emanzini bese bekulanda ngani ngembuzi emhlophe lo muntu lo uhleli la ulindele ukwenzani ukuhamba yephi emanzini bakhona phela bathi bathwasa emanzini nje mkhulu bathwasa emanzini qhubeka kodwa ngathwasa emanzini ngeni madevu qhubeka bathwasa emanzini basho njalo phela sisazoyikhuluma leyo ndaba leyo mina inkulumo engiyaziyo yile engiyikhulumayo ukuthi uyohamba uyothwasa emanzini uyokhishwa ngane nembuzi nemvu ezimhlophe enginabani angithi uyayizwa leyo nkulumo mina inkulumo eyakhuluma kimi leyo inkulumo eyakhuluma bani kimi leyo ikutshanani leyo nto leyo uma umelaphi owaziyo imimoya oxhumanayo nemimoya yamanzi oxhumanayo nemimoya yabanye abantu abadinga lolo sizo lolo iyakutshela lento ukuthi mayethi uyohamba inyanga yonke okusho ukuthi wena emanzini kufanele ukuthi uhambe inyanga yonke mawungakahamba inyanga yonke angeke lo moya ubhoboke kuwo ikutshene nje ngokusobala after lapho ikhuluma nje inkulumo eqondile ukuthi mase kufika isikhathi sokuthi uyongiphakamisa emanzini uyongihambela u7 days kuphi emanzini hayi ukuthi uyohlala emanzini uhamba amanzi intwaso yamanzi uyihamba for 7 days kuyoba kuyeke ukuthi ukuhambisa kanjani ungenzeka ukuthi hamba wedwa uye emanzini ungenzeka ukuthi thatha umazibuko uhambe naye uyena oyokwazi ukumemeza ngizwe bese ngimbatha kubani uwe angizwa inkinga phela mkhulu manje mina babukeli ngifuna ukuyicacisa lento ngoba ngibuzela thina angizwe uthi nina ngibuzela thina yes mkhulu ngiyafika kuwena ngithi mkhulu ucela ungichazele iphupho njengoba ubusho kuthiwa ngizoya emanzini for 1 month uthi wena hayi kusho ukuthi njengoba uze kumina uzocela lolu sizo kusho ukuthi yimi engizokuhambisa emanzini hayi angeke into okufanele ukuthi yenzeke mawufika kanjalo kufanele ukuthi akutshele ukuthi usho ukuthini lo lulimi aqala bona leyo nto le lusho ukuthini lo lulimi lo bese thi hamba uyokwenza ngendlela okwenza ngayo ngabe uyaphahla ngoba ngikhuluma ngokuphahla nje ngabe uyathandaza ngabe uyathemeleza ngabe wenza lokho okwenza ukuthi uthethe nendlozi ukhulume lokho ofuna ukukhuluma likutshengise ukuthi uzohanjiswa kubani mkhulu yabona mina ngithwase umndawo mina umndawo uthiwa usuka eSwatini yabona lento uyishoyo ukuthi umuntu befanele ukuchazela mofika akuhlolela umoya bese uchaza umoya wena uqonda umoya ayenziwa le nto leyo kuthiwa endumbeni mofika lapha uya ugobela mekutshena u1 no2 no3 ukutshela ukuthi wena umele ufike wenze nawe ukuthi kuzokwenziwani masokufike leso sikhathi
uthiwa ithwasa libuza kanjani ilento za uyifuna izinto zakugobela usewuyithwasa wena njengothwasa lalela thina amathwasa singabizwa ngamathwasa ngilalelana mana ngilalela ulalela ugobela phela ukuthi uthi unyantolo cha manake Mnguni uthokoza sizoswa uthokoza thina yeah manake Mnguni yabona ledlo lothokoza yazi ukuthi vele limvalekile ayikho lento le kuthiwa uthokoza kodwa ke akunankinga no camakho no makhosi esikhokhile omkhulu sikhokhela lento isho angazi ukuthi uthini ukuthi masithunywa uba ingilosi uthi amen phela amen kanti usho ukuthini ubathi amen kodwa phela amen usho ukuvala noma usho ukubonga ukuphakamisa ayo makubelelwa kuthiwa amen mana uyindoda lo amen lo usho ukuthi uyindoda mazibuko yeah usho ukuthi amen uyindoda amen usho ukuthi uyindoda usho ukuthi lento le ngoba ngithi ngiyakhothamela kahle kwezomoya ngiyakuvuma uamen kahle ogobela basuke bengaphansi kwalaba bantu abambethe kuwe ngisho ngamkhulu kanjani umkhulu mazibuko ube mkhulu kanjani ngokomoya noma ube nolwazi olujule kangakanani laba bantu mabefika ngithi basuke bengcolile laba bantu basuke bebadala laba bantu kuwe abambethe lo muntu guqa ukuze bekwazi ukuxhumana nobani nawe angithi wena uhlambulukile bakwazi ukuxhumana nawe bakutshela ukuthi ingane yabo yelaphe kanjani angithi uyangizwa ngikhuluma ngendaba makhosi manje ogobela into lapha bayilahla khona bafuna ukuba bakhulu kulaba bantu hayibo sebakuqisa amathwasa kuthiwa guqa thwasa utho idlozi elinjani ungahloniphekile guqa yena uguqile uyazi mina umkhulu umalume kaBaba ngoba sikhulele ekhaya umama kaBaba thina ubaba bemla masikhulela khona umkhulu kaBaba ubehlala qoshame ekulalele ehlale mayifika nje eduze kwakho ubengalokhuzane lo muntu ubethobekile ube namakhosi ube namanono lo muntu akuyidwa ngezwe ube nengiloze enkulu yasezulwini lesiyibiza ngabalozi akuyidwa ngezwe yes mayifika nje eduze kwakho akakhulumi nawe mina akakhulumi nawe ehlele esihlalweni sikamazibuko kanje usengamane ahlale phansi noma ecansini lakhe aphinde ithanga ulindile ukuthi uzothi kuye manje ukuthi uphandle nitholana phandle uvela aqoshame phansi aqoshame ukuze azokwazi ukwenzana ukulalela lo moya wakhe ukuzwa ukuthi uthini ukulalela bani laba bantu abakwembethe ukhothamela bona ukuze bakwazi ukubalula bebona inhlonipho ukuthi bayahlonishwa bazoziveza kanjani kimi mina ngivele ngicwaneke nje yeah uyabona ngoba laba bantu bayahlonishwa akwazi ukubelapha ungabahloniphi awukwazi ukubelapha ungabalaleli so manje mina iyangixaka lento yenu bafowethu iyangixaka ngempela iyangixaka mina ngoba awukho mkhulu uzothola ukuthi welapha abantu bakho bancane ngisho kubo ngoba bona baba nendlela elula yokuthi basheshe kanjani bafike eqale uzolapha abantu abadala abangobaba ufana njengomama ukhulisa ipresident angithi uyangizwa lo muntu ingane yakhe uyizwa ngaphakathi ngoba akazi kusasa ukuthi izokwenzani izoba yini angiyibona ingakho sibahlonipha labo uNkulunkulu abancane okuzingane ngoba sihlonipha lo moya ombethe kubo sihlonipha lo muntu omdala ophila kuyi okay ke Mnguni nakho usuyasebenza ungaka usebenza abantu ungaka ufike nje ikhehle ekudala elikade laba nomoya kodwa lingaqondi ukuthi umoya uyini wena uyawuqonda umoya ufuna ukungitshela ukuthi lelo khehla lingakanani kuwe lincane phela lincane kuwe okay lincane
yebo ngokomoya ngoba wena igaba osuyihambile noma ngingadala lo kodwa ngokomoya ngegaba osuyihambile wena umdala kodwa manje uma yena emzimbeni wakhe kwavuka umuntu owayekade ephila kwavuka umuntu onjani owayekade ephila uvuke ngasiphi isikhathi uthola ukuthi kushiya ngo30 years lo muntu uvuke nini ngoba wena uzalwe manje yebo naloku kuwe kade njani ephila kodwa uzovuka kuphi emzimbeni onjani omusha kunalo yamuntu awasibuke lapho ukuthi mawuzo laba abantu bakhothamele into engifuna ukuyicacisa mina ukuthi laba bantu labo kufanele ukuthi bakhothamele ubahloniphe isiZulu mkhulu akithi kukhona le hano sisho isaga esithi indlela ibuzwa kwabaphambili wathiwa kumina lento ukuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili akusho umuntu omdala kusho umuntu olohambile lo hambo ofisa ukuhamba wena qedile nje inganikhuluma ngaleyo nto mina ngoba uyakwazi wena mnguni ukuzala ingane endala kuwe uyizala ingane njani endala kuwe ngomoya ikubonela izinto ongakwazi ukwenzani ngani ukuyibona mkhulu nje uthiwa manje ngiyongena elentozeni entwaseni sengilidlile igobongo ngikhuluma nje ufo umuntu onjalo noma kuthiwa kumele ngiqale ngidle inkamba sengilivumile idlozi ngichaza umuntu la mkhulu osedlele impande kaGobela uzwa lenkulumo esikhuluma manje ukuthi and then uyayibona lezi impawu zaGobela ebheke ecaleni uyayibona lonto uthi wahamba oguqe esigodlweni somunye umuntu uyayibona lonto leyo uyayibona ukuthi seyambuleleka manje ukuthi ayikho lento engiyenza la kunezinto mnguni angixolise ukukuvala kunezinto mnguni ezenziwayo nami engingayiqondi kodwa ngihamba ngomoya nami engingayiqondi ezenziwa oza kwethu engingayiqondi mina nami engingayiqondi kunzima ukuthi welapha umuntu onamakhosi nedlozi elimhlophe neyithuno kunzima ukumelapha ngendlela oza kwethu abelapha ngayo kunzima yiyo lento edala ukuthi uthola ukuthi laba bantu abakhoni ukumelapha ngithi kunzima kanjani na ngoba uGobela noma oza kwethu uthwasile wathwasa uGobela wakhe uzobiza idlozi kaGobela wakhe kuphi esigodlweni sakhe noma kubo ubiza abantu ubani lo ngoba yena wayisuke yosizwa lapha yana ukuthi abantu bakhe benjani kube yibo abanamandla kuphi emzimbeni wakhe noma esigodlweni sakhe usebenza ngamuphi kanti umuntu uma ukuthi wena uzofika ubize ulithwasa ubize idlozi likaGobela wakho yilo elikaGobela wakhe ubize idlozi likaGobela wakho elikaGobela wakhe ibaphi kanti abo bantu oba la umuntu ongazi umuntu ngoba mnguni uzobuyela kulo mbuzo wakho ngoba mnguni lo muntu ngalesikhathi efika la umcharge inkomo yakho osebenza ngayo okusho ukuthi uyabacharge laba bantu uzobasebenza ngendlela abasho ngayo bona angithi nangendlela wena ozwa ngayo umoya ukuthi uthini bese qedela umuntu enze njani akhokha inkomo yakho useqedile okusho ukuthi usubasizile laba bantu abakuphi abakuye sebenzo operator noma sebenzosebenza ngalendlela abafuna ngayo bona kumntwana wabo so manje isibe isidingo sokuthi wena uyobiza lo muntu lo ngiyibuke nje nawe le nto leyo angazi kodwa ukuthi ufuna ukuthini imnguni hayi bengifuna ukucacisela laba mhlambe abangakathwasi abasafisa ukuthwasa noma bayazi ukuthwasa mawuphahla or mawuphehla ukhamba before uphehla ukhamba ufike ubiza abantu bakho bakunina nakubaba ubize uGobela idlozi la Gobela both sides mkhulu ngithi ngifuna ukuchazela umuntu ongayazi lento mophehla igobongo ubiza amathonga akini nakulo nina ubiza uGobela amathongo akhe bese
kube khona ezinye izigodlo ezifuna ziphinde ubize ngisho umkhulu lo ugobela kagobela. Yeah. Bengifuna ukucacisa lokho mkhulu. Yeah. Now ilento mkhulu ngicela uqhubeke uchaza ukuthi umuntu lo ozwa le video manje othwasayo noma ozothwasa uyayibona lezi mpa kumele wenza njani. Umuntu othwasa manje osesenkingeni vele yalesi simo sokuthi uyathwasa ugobela kamlaleli amlaleli ugobela amaphuphu uthi akaphahla idlozi lakhe uthi akwenziwe lokho nalokho. Uyabona nje ilula lento le. Ziyafa imbuzi ziyaqhubeka ziyabulawa imbuzi ziyofika ku12 manje noma ziyofika ku5 akwenza ngithi 5 ngoba manje ezo12 useziningi kakhulu. Mina ngisoka ku7. Uyabona manje lo mntwana lowo kufanele ukuthi okoqala nje abazali bakhe bamlande mabefika lapha ekhaya bafike bathethe nedlozi lapha bathathe lembuzi bahambe bayomgeza lo mntwana azogezwa agezwe abanikazi balomzimba 1 agezwe ithunywa zakhe 2 agezwe amathonga la ekhaya lo mntwana lo kuthathwe nje imbuzi engakalali nengakalalwa ngoba nizozwa kanjalo engakakhweli nengakakhwelwa imbuzi enjalo leyo ezohlanza amathonga ihlanze idlozi noma igceke ukulengane nikhiphile la ekhaya hamba yayokwenza izinto ongeyizo ngoba mayifika la ekhaya baningi abantu bevalekelwe imisebenzi yokusebenza abantu uthola ukuthi ubephiwe baningi abantu othola ukuthi ezigodlweni zabo kunuka izinto okungafanele ngabe ziyanuka kugijima akanali lo muntu kodwa kuthiwa kwaqale kwabethelwa la ekhaya kwahlanzwa igceke kwahlanzwa isigodlo ngalesikhathi esephuma ephehlweni ezongeniswa la ekhaya lo muntu lona kodwa akalali lo muntu abangena abantu unezinto ezinukayo unezinto ezimshayayo ilamadlozi ongathi wabiza kuphi ephehlweni basuke nawo bazowaplanta la ekhaya noma bazowabethela la ekhaya ukuthi kube yiwona azokwenzani azoreport emuva ukuthi wena usuhamba kanjani ngoba uzothola ukuthi kwabona ugobela mangaphahlanga bayakubona angazi kanjani ungambona kanjani umuntu esebenzisa idlozi lakhe kanti usebenzisa liphi idlozi usebenzisa liphi idlozi manje ngicela ukuthi bazali ningathathi ingane nizise kubangani beni oqala lokho ningathathi ingane nizise kubangani beni lengane ayibonele ukuthi yapi leli thonga liyisholo lona ukuthi liyapi yiba nesiqiniseko ukuthi lengane othi ayiyothwasa manje noma ethi yona iyothwasa manje ukuthi kwenzakalani ngayo ukuze izoqonda lengane ngoba uyayazi lengane uyizala ukuthi iphethwe yini angithi uyangizwa uyayazi into ke engifisa ukuthi ungayenza ungayithatha uyise kwabahlambululayo kwabangathwasisi abahlambululayo kuyikuthi nakhona sekwaba khona igebengu ezithi ziyakwazi ukuhlambulwa engakwazi umuntu angasindi uthola ukuthi ingane isigijima iyolokhuzane iyothwasa nje izubhlungu vele ibone ngathi mayihamba iya kumkhulu mazibuko othwasisayo bese izosinda mayifika umazibuko akayazi lento kwantwasa akayazi manje ngicela ukuthi ngiyanicela thatha lezi ngane nizise kubantu abahlambululayo bazoyihlambulula lezi ngane uhlambulule leli dlozi babone ukuthi inkinga ikuphi sizoqhubeka nale video noma nalama video sizoqhubeka nawo sacela nje ukuthi kwesibambe la kancane sizoqhubeka sikhulume ngendaba yokuthwasa komuntu ukuthi kufuze ngabe kwenze kanjani yini inyanga yini sangoma